so second game and Liverpool as entrem you know ama ko mo bobo kodo mo so entimante and Liverpool wo mo game and also wo mo buy na no pay no me ketere adema fe saka wo for Wamo any Madrid game no sweet me total na remounted aya Jumano and Tinamian Sana Madrid and so Esaya Emma Saka wo format Tibu Bakokra after Strobok Wamo so any Newcastle Wamo po 1-1 after Barcelona at FC Basel Wamo po Montenum ama FC Basel so etimi Tibu you know and also a game at total Nottingham Forest and so 2 goals ama start the Brassois Wamo so entimanti team and ya Matesa eta etoja ewo Jumedia so and anope make check akra e de ma wan se chahodo so na oko ayekopa Italia e no dramatis ni so bi atodwa fiasinon wo mo ni tufe e stabia wo mo kem na ba so ama fiasinon wo so ntina nan ama tufe stabia wo mo timu ba ko Genoa anso ti Ascoli e bo mo 4-1 Haras Verona wo mo so kem na total wo mo ni fetus na e boy wo mo wie na chese adase Haras Verona on penalties wo mo so timi advance na team and tina di Lazio wamu anso ni Montova ebo ma Montova etobu pomu ntram yenti anso yakobeka kwacha etotwa ewo dwumade so ene anope mikete kakra dia ma wo La Liga no da Racing Club Santander wamu ani fiawe ombo tutu in their opening game Woman so elbow, elbow, I La Liga and Pata Aspire Barcelona, and not a much 11. I was one tonight, I am your son, I'm 11 to Bobo Kono, and so Antimantinti, and no need a matches at a total and none pay me catch a car at the amount of childhood doing so, and La Liga and Deportivo La Colonia, woman out, woman came to bet member so, and Sana Uramu and so our Coppa Italia, Pisa, woman Empoli, our game, Sassalo, woman and so any team and it didn't say. Ana ebo Cremonese woman Sampdoria bebo na Palermo anso ni Lecce woman game etima trende anti wenso Coppa Italia Matisa etota ene make check akra adiama na no ada notable Matisa etota no ano ya LCD loans ano ada woman ti PSG ebo matra ba kwa PSG so no entimante na anu ye game woman so ebo winim sa ene community show senior ye Bobby anso ewo England no woman so edianom etimi etota dia Waji League no edi city na so na fe ade said ono so ye atuma ni hinanom ane ya friend France Super Cup final ano so ba so no ada ane yankobeka kwa ya di tuta ade ma na Arsenal anso ye atuma na Arsenal boboko no wo mo so community shield wo mo ti Man City emo makwaba na openya ni tinade ya enzo maeska mo tesa mo bana kaba enti Ka Havet Enyago, Martin Odegaard Enyago, Anafa Branta Nidina de Ricardo Carafioli, and so Enyago T. Anoya Nanta, course Anunso Etoja, our community suit in man pay, make a take a Kadamana, and near ball game near Kobisa Michaela Tata, Sir Jaway do pay Sanya League, you know, Womenyanti Edia soon also, and also League in the Yami and Montpesomote, and your Camo Biacha says Arsenal, one person retaining now, or Muti League, you know, na and the Ghana Sinaniama, Equay at the moment now, I don't know, it demanded something special. I did so more as you don't know your power. And tell you one thing about Miaka. Now, I did about course, Abua man, Wanda, community shoot to meet me at Germany. Nano. I saw boys in the air returning 10. Once, one more and so a couple wake up. Totone co wake up in Nano. Was so bantem 9 time now, mobile now, we say place na say, and then Abua man, not that competition, and not the name of Sokoye, and the man also to miss the team, no, a very competitive year panty and yan komaka kwa Mikel Arteta adi tuta ewe jumadi so first start when ya at in the first trophy and the Ghana se yambo mabaswe na meko PSG ansu kodi komaka kwa ekobisa Luis Enrique sa another dia na nkoya mfama na nka second trophy in the start of the season esan say where the kan akwakobo UEFA Super Cup what edia su na so against Aston Villa na nka no ada ade say ne France Super Cup no so anka person oniama nkoye ana so no kra but yamfa na yan fast dan fama ni opponent no say not that omu ye adwuma ye pa ati do lons boboko no so po ma ba so e not that omu ye adwuma no na dia ba ko be kan say ni players no wanya dia say wonu so edi omu ho yaw e say no that ni players no mu ye adwuma ye pa John Beya no mu ye no beta ade ba ko betimi aka say we frustrated say no that o man timi and the second trophy in the start of the season and from a PSG boboko no ade yan ko be ka so Luis Enrique ade tuta e wo dwuma die so na
we ni ebisa sa ni emi so squad no ebi be kwa na bloody bakola ana fe mbaye wo mu situation se na sitia mu be jo mo kwa mo makwa na sa enkomedie bi cause no so ye nya aboche empempe de nya de so be kasa ade afa se players ne be kwa ehun komopo ne be betire ane enkoma kakwa so eba ewo dwumadie so na nipa ba kwa mu nche da hu ni ye amese wono no wo hedi dia kamia say ayi ya kan say Ruben Amorim improve as a palm. It's as another SSC Lazio. Now what mun kobo kema and kofono mun so ayi SSC Lazio film no. Ya so mo Montova for no ayi Division 3 Air Club. Not as woman showing Crawford to film team. General Avan Gattuso, which is our pay Yami Niama, and Sadan Quenya, the Adintino, and also Kobaka Kwansu from the Abana. Yes, another woman so Elusu, yeah, and so Ariano, and your Baba hair. And now, yes, Abu Pa, and no Mubisa, Nadia Naba, Nanka, Mubamo be and so you may fima. Na Yami Division, I have 3 club with the SSN. And the Division 3 Cup, and so you Mufrimo, and to Gennaro Avan Gattuso, and not the Natasa, Yaso Medbuta, and Ian Kobaka Kwanswa, Eba Ewo Dumadio so, now Mamenko Baya Minika, Menkodin Kobaka, now call Baya Minika, Womani RB Lavzik, Ebo friendly game, Nasa RB Lavzik, South friendly game no Mupoeno, Yasa Brantani, Tinadi Tamel Musiala, or Namha, Yahuansa Brantani Kofum, walk off from Sa, Abrantani Daddy Smart, Ayasa Bali, player na watchani na no there no ana tese koso abranche no ana eja other teammate ni nyina enso bae ana mo fa medical entourage no ama mo be ha abranche in fact na ya de se ha atuni ye pa na ya se wo mo kem na trumpet no e wo so ye pa ya se ano na tese bia wo mususu se ekofa asade no so e de bae na bae fo besi na anka wo mo expect san ka bia bae e betima ka bibi ade afon beta bae bobo ko ni nyanka bibia enso enfafa ho na ya sa Branta di dia Ismail Sabali wonu nankasa emesa dia tuya e park no so no wahu bi da esanse wasa ne bobo ase no yase sadie ni bi eto no ama ne player baako wo mu bo game no no so collapse sa ama tasa Branta ne efrimo ana fe ne first game awo body ama Bayern bobo ko no sadie no so anke ebi ese na mu be die di se ni jesi number 34 no pick here e wo Bayern Munich no aya Branta na wonu nkwida brem wo so na Branta ni film no sa koda ni jesi ano se ano no so ene okọ pick here e wo Bayern ento pick jesi a sabio ayen kaye dum de ma obi a wa film afenso sa game na so wo first game a wo body ama team no the same thing happen ya wo adam for no so film no na bi so esa happy team another Branta de dia say about it na yese what ne ho anje because na ehu abone ye pa but Bayern for nyam for official communique bia enya ban say Branta so ye okay ana so onye okay ani enkoba kakwa so eja ene anopai etotwa ewo dwumade so na menkom today na menin koba kakra o wi Madrid na yesu yoso Mourinho obi di bo abodani ewo training grounds ama tese na ni ase nyina tomoja yase bo no oni kro no wansusu amo wutumi se na ja wo mu ye pa kwa ne bema mu aya din ye pa yase pa ye yiro na tese actually yoso Mourinho na ni ase nti eno a camera ekoto pen no enso anim na tumi se na ni ase nyina adamoja adu yoso Mourinho no ani ebisa se wabo aya saka no fie anase saka o fa wie Jemi sa say game na boy no player ben na impress you ye pa no say nyame anim nie want to be nyisu one player want to be nkasa a player A and say player B na ya there was the players no wo mu ye very very good but all they are yose e kan sabebe and am di ma anso awo dwumadie so now I don't know man for say yose Mourinho no aba wakano hobiem na yese eno penalty na omo expect say so omoji edemo omo on Vinicius Junior mo he screens no so ma screens no so e de he Jose Mourinho one the backroom staff ni nyina ano ma pejam say Rafi na what say penalty na wonye mfama ese nya sam koto akant no Barca for no midi kama mo one sabebe pena monsa ebe kanom e wala liga men kaka say El Clasico enso e ba wucha player no na foul
ɛne yɛ den na ɛno nso yɛ threatening career foul ana player bi bɛyɛ mpato dia Jose Mourinho ɛne ne backroom staff ne nyina bɛyɛ nie ɛdɔpɛ dia aba make etre ɛnso ɛdiamane ma menkɔ Newcastle menkɔ di nkɔma kakra na Newcastle bobo konse wɔn pɛ Lucas Backval na wɔn nso ɛkwa 46 million pounds and wɔn de for the 20-year-old Tottenham Hotspur player no yɛsɛ Tottenham say sankrofo no fi so many abada sana no da maton Bruno Guimaraes Manyeska mumfa bi nka wɔn say abrante the 60 million pounds team and the Newcastle any 60 million pounds so there no Tottenham Hotspur and now there's a Lucas Backval wɔn talk down very cheap at the club bi anti target na da hɔ no look at 60 million na waba be fa abrante no and come back akwa men sakane na another opinion din at the Enzo Maresca and you be sense dabi yes Enzo Maresca you be sense abrante ni dia di Ayub Boadi tamba na akodano enso adwane team and the Man City and also akodano you be player but jobetime akane in fact player onim pobo dia City bobo kono ewe kame such player and no City o my imagine said this season one person mu do well and the better player be there woman say kan ye na mom say player ne pa do obebo dia ka sam there anya de so betime ka sam no na madikan anya to ato so Rodri twa ne Barcelona ntimeba so na San Rodri hu nkoma no eno na sisia na ma Ayub brother yase wa twan wa ben say ono so ebetwa ne team adi Manchester City ene yakoya ene tena wɔn so mbɛ no ma complete adeɛ ba kwa na ma yɛse Man City atwetwe ɔmo na yɛse na so mpɛ so ɔmo wie the decision ata sɛ bɛba so Brandon de Rodri bɛkɔ ana so onko na no ne the only problem na ama wɔn ne Ayub brother wɔn so komodie no enso akate sisi ade ɔmo so ahɛ ata so ɔmo sato nkɔban kakra ɛne reporter ɛba ɛwɔ dwumadie so na monim sɛ wɔn asɛm bi asi na nema wɔn tokwa bi a yasi nema ko fiti aya 2020 anu akọ santokwa nom anu ata munim se ebi essence here na emom no mame ma TV na TV boba pa de anu ye high sense na omodi aba wo se factory direct promo and to high sense akate na ukoto bibia ho a adasa discount ada so mu wi a wo mama 5 years warranty say washing machine refrigerators test refrigerators air conditioners TV ni nyina no wo me bibia ba sound system and kitchen appliances ni nyina ukọ Pono our form year pa promotion started on the 18th Ekopim on the 28th of August yeah we are no masamba back on the 28th of August Ekopim 8th day of September and 20 year we the sense of human Ghana for na babiano we the sense on no burger or showroom Kumasi anim say the Kumasi City Mall we mu po edum post office in Taho and so be no matafo tan so we mu Kumasi wo ba baby bebre oboase and so mo sunya no mo ho afa ukofo tarigina ho Ubenyo mafe uko yisi regional kofo de atakwa ene takwate uko mankasim uko tamela ubenyo mankai babi bebre wo mo numbers ne 0302550000 na wonso wanya high sense aduma no so atime akoye jama now mami nema story no abusia nema yesi the year 2020 na o PSA na abranta ne dinadi Thiago Mendes no si akan edema Olympic Leon Boboko no yeso mu po game ana abranta de tine ade Thiago Mendes ekotwa nema ema nema kopra ana yeyi abranta ne de Thiago Mendes enso di ni firimo anso ha wo mu po game na bebepe ana yesi Thiago Mendes eko social media ade koto se opataw na okate nema se enye boapayo so peso plan nemom no obisa se nema ye okay ana bibia anto na o mane hu no ya se nema sa story ne babo ante no ene sentrofo ya ye kawi sa story no amata se ya se nema te story no in fact nema mfi wanka bibia amfa ho wanye statement bia amfa ho se bia o ye okay dia branta de kan bia wate ase anu konkoda ya se nema papa anso ko social media and you also quaranti ye pa at in some koto say player there wo boba no bia wa adwin so so proud any adade me won sem be ye data enti amane ha brant and dinadi Thiago Mendes say bi o wadi bone kwa na ade atena wa pa ho atwanka atop na nka so me ne man so mbesi ne se bia de na ne ma ba kan wa sama yenim ana eta wo ma to mo bobo so ana ne yakwa kwanya brant na ta so no so ekopfeso na no dia so ne man so kopfeso ana Vasco da Gama Wamane Santos Bokema yasi in the month of February and also Vasco Fanu Bokem Nema boss our game ni be ana Thiago Mendes and so boss our game ni be na bi said yesi enie yesi same tackle
asan kɔ so ama yɛsɛ ɛno nso heated argument kakra ɛba so nneɛma fii sɛ tackle no a akoda ndi ama no in fact na no deɛ 2020 deɛ no ana ɔpɛ sɛ ɔtɔ so nti ɔmu hiti kakra ana kyerɛ sɛ akoa no so nneɛma ne ti do pian nneɛma kakra na nneɛma abu ahwe ɛne wakumio yɛsɛ no nso ɛha abrantɛ de paa na ɛno ada wɔmu bobo game ɛne Vasco Foya ne Santos bobo no ana players na sunlight will be a theater akwandu name a no say betamfo die mame nkɔ yaso wancha name and it ma unsa nam social media say player bi antia name pata baby aso ne esase efiri pa no jesi enti akoda no enche name o say no name ani hweyo onko fa ne nsa nko ka name ametena nko ode okwa cha name akwa name ba be kaso abu ni nsam entompede ho asem sabio player de oyiniyam ama hu so otan na so we yotan e de atene nti ana tese no name a o mu game na Vasco for and so any Santos boy no nso ntia name enkobeka kwa cha epa ewo tumade asuni na mekɔ Barca na Barca was small boy and it did Tammy Marquez yase wo mo dine co sporting CP akoda ne 19 years pen wanyam na 10 million euros yase no yeska Barca for benya Sporting Braga frata se wama din komani nyina enti akoda na ekwa ya aduma no edia mama eno ye update epa ewo duma de so na no pe make che dia ma na mame nko PS na PSG se wo mo ba beto new air striker na striker no mo beto no yes advantage aka de Montpellier boboko na wo mo so mo to player na wo mo san de ne be man loan ewo Montpellier ho akoda ne mbo ne mumia na bia next season wo ba kwa fa brante na dinapa na ne din enso ede lasin menyen parfait akoda no 10 million euros per yeso ye striker woni mbo ni boye pa wo mu agidi ye pa se danta kwa ma bia no se wo manim ho tompaya wo ma akoda na ba no no so atima ba be ye adwuma no ene enkobeka kwa so amense kane na anoda wonim se community shield na eto da Arsenal for ati Man City bo mo ntram yansa no yase since 2014 yambo community shield ama team bi se 3 goals da ane aka bia 1-2 bi 1-2 bi 2-1 bi na ta se ya wi se 3 on answer go to the ABC ateye pa enti team Arsenal wo ma ye adwuma no amata se opanya ni tin e de enso Maresca wo ma na kwa ba kama pa na obedia di sense Mikel Arteta abefa Arsenal adwuma no community shield no wade ma akoma akomiensa na already wade mienom anu ata wade ba akwa county wade miensa FA Cup wade ba akwa Premier League no wade ba akwa enti 5 trophies ana wate adama team anidin e di Arsenal nyame anim ne major trophy ni de mienu pem once community shield no ene oko England wo mo say header anya trophy bi ye bia beta ban history dia ma akoma miensa no openya ni tin e di Mikel Arteta nso atem ene yankobeka kwene na Ibrahim Mbaye ni move to Liverpool no mami ni hu nkomo kakra emfama na yase Liverpool for di nkomo bi se PSG fan hwe ya sana Brady Bakola ne nkomodie no ejina frako no ma hwe o ma da se the same thing ne besi etansa ablante no bono mo keka na wasuru ye pa akoda we one side am obro papa bia emom di ne project eye enti sa wo mo Liverpool for mo pay Ibrahim Mbaye na mo PSG for mba ne board den ya mata wo munya bote enso emfama ma ne yankoba kakwa so echa pa ewo tumade so na no pay me ketire edema beta ma me ma mobile phone se na bia anytime bia no ko YouTuber me so have phone bi phones I come there I Franco Trading Enterprise obo and the quality phones at the aba say Nokia Samsung go me the biaba anya no come the smart TV Franco air condition wo me the chest freezer so me the washing machine wo me the microwave for me the blender and for generators and so up aba the CCTV cameras and then akadia a burger Franco and a jaba kumasia a jaba US in town atum wo mo shop no ba ko talent shop wo mo shop no ba ko old Macom and also ba ko new kidetia wo nya ba ko afa atum Kofakenek wo me no me tie no twa ane Franco eni nkoma e was 02453169690501 538605 na wanya Franco Trading Enterprise ebom ma wompom nya retain na ba na pomodin dia Kulon Ghana Limited no me di nupa e dia ba me di huntu capture ba ane ye for urinary tract
infections bema wudun so twa na bema na nya hoodin ye pa afen so doctor kato say prostate enlargement anateto wedo aye huntu capsule bema jo so ntatamu jo so awti yawo e bema ma wedo ye huntu capsule wo ba bia duro aye mesak araba bazen tablet essence bepo ama menstrual pains menstrual disorders no ebeto ase bepo ama mucha adi ni padwane ma fusane ye entu yo ba na wuchem na ubusu ni dina aye adwajo na wutwa adi bepo no aye araba bazen tablet Kulon Ghana Limited wo no medi abam eno ati wo me sande Mr. Q abam aye meme duro bema wo bo dabrijo bema wato api e wo mpem premature ejaculation slow erection will lead to form aye wave pains anatito a gwadro Mr. Q Kulon Ghana Limited to pay Oko Pharmacy any drug shop will be on Sabe account there. Woman no message 0244275429. Now when you Kulon Ghana Limited MTN Ghana. That's why the home fiber na dia buy tempa. Na do there nya fina be send dia na bafa. We no dia pay be on Sabe account there every month or more package and we be try 999 na sa 999 no. Wo send dia na wo so and per second be no and 500 megabyte per second. E go kra e ko nanim tempa. After more 300 megabyte per second and you 444 and more 100 megabyte per second and you 290 MTN and home fiber no yantempa na nya MTN wo mu home fiber na tese anu nya kama emfama wansisi awodo nyina so wo matawroba wo mu so eso asne now yantwene kakwa ma minko Borussia Dortmund enu ada mo amutie so ni bia no meka terms abanta ni dia di Giannis Constantelius onom anso 20 team ni dia di Borussia Dortmund amata so free pawu wo Greece wo ma wiewia bibia na busa mu hedi esi ye yase abanta ne far flight and yase pawu supporters no enya hint say yase abanta no okofa flight aba Germany and yase supporters ni nyina ba airport no mo ba airport wo mo sa abanta no mo mane nko na oye player mo fili no el pawu club ni ye pa enti so no Giannis Constantelius person okopa dia and you want team ni de ntia ene supporters ni ntia so on train Borussia Dortmund na yase fan supporters no awo kromu ho ana dodo na akwakodi airport na yase omo a omo kasa edibu ntintima no mumu na atamie no yase sa ebimu kote no ewo town na nkasa mu city ho sanka ebi ombetimi anya ne ka na nkoma stop no said nka be yanko onduru airport ho kra yase omo no mx no ana afi wo bo airport akoda ne ba ya no mo te no na man opportunity ewo YouTube amu ha de kakra abrante no na odina honom ana supporters no ebisa se kate why dia na aba entia wo kono abrante so wo so ma ade no ba bia dune de sika no eba no eso pa pawu for wo mbenya scam anya hwe kwa de wo menya 32 million euros advance kaka count 15 million 15% sales on close at as a sales on close no ada so be pawu bobo kon datem yes supporters this dabi omo ntiase anya supporters na wo mo no town inside no wo mo ye video call woman ankasa nchete omumu woman de omaba airport ho Jabrante ne ka no womatena se emom other supporters na aka e town inside no and omu ye video call de amano ana tese womon so atwi phone enti watwi phone no ana tese phone na ekwa banta no mama twa ne screen so no phone no ana ekwa banta no twen ana yase woye video call ana brante na ankasa tetremu e ka te supporters ne so opomu nyina taw baby adunu de team na tase womu nyina tase say so okonti waba bedu airport so mama na nkwa e ba ha adwen ye pa no he team ni po say ene obeti team nanim wabro no nso kosi akan e da ma Borussia Dortmund ansana yes supporters ne tiase e ta brante no enso ma na akonti Giannis ne join na ono nso join Borussia Dortmund no de sie wo airport ana na no pay me ketre e dia ma now Rodrigo Cascante ni move to Barcelona. I'm say no other well test what journey prime sports be at them story way new informal sense yeah you breaking eviana adebabo another away so no so the only thing woman is scanning titeme wom once 70 million no me de call nyame anim ne scanning na kokko we 75 million euros munchen ye 75 million euros anom
Eska tese apiema womun so ade kwa sign ade ama ya kan say team and dina de Barcelona anso tua ade ama City bobo kontuitimi say ade anu so suriye pa atese 0.5 bi ade de teni ade kwa na sika ni nchecheme womnie yesi wo be 60 million ankasa na ba mo beka me ba be story ka tell mo say Man City for ne say Barcelona for 6 no omede pa no enye 6 ni no omunju emom add-ons na omede beka honom so man for add-ons na nka ho amana nkokodu 70 enya de so mo bete Barca for tie ana woma ade third bid na ekoye third bid na Barcelona for say won betia 60 million euros for Rodrigo Cascante afi won betia bonuses eno 16.5 million na eno so wo metua de aka hom entu kekani na de sia de na tese ade no so atima kwa nim ye paneta atimi aboa ama tima ni tina de Barcelona wo mo so atimi enyo mo player eni mpato se matani e screen no so a do na nkata no eno antu say ana teno antu esitia entidi nyina ekokowie 76.5 76.5 eni eska wo banya de ato branta ni tin at Rodrigo Cascante and the Barca for Menyamu player na koda no watani anasa na Quincy ana Barca abrante ni tina de Victor Gyökeres yase wono so akọ Barcelona na Barca for de na pay Barcelona for se yanka mo bianta se Ferran Torres ekọ PSG eso mo replacement Rodrigo midfielder one de ni do na separate wo munya another striker normally Arsenal team ni team wo munya branta ni de Victor Gyökeres wo betima abo mo ye penti nyame anim ni wo mo so edidi nkoma afe ana Barcelona dwene ho sa wo mo de official beat ele be ko Arsenal but nkoma mo di dekomu eds do no kwa no sign and confirm na betem abranta ne boy sign wo mo hwe ni injury situation wo ye play wo betima abo adaptation eniam na be ko sign no ayadia Barcelona for no so edwene no ena no pe make wansam adiama na ye koko bisa Mikel Arteta ne players no mbeko ana so mbetena muntie we bara mami ma se with them Alaska Star Enterprise se with them the quality wallpaper said about brand curtains what the aroma diffusers about what the best spread in swaba and inflatable sofa chairs what the about what the ring light in swaba best salam so ho what the sofa covers what the decorative watches and the flowers plastic wood center mount PVC 4000 what the be about Alaska Star Enterprise Kumasi Edum and Mrs. Anoche Plaza first floor. Woman Prudential Plaza and Jenim Show woman number and so 025 ISX 500075 and 0200281080 now when Alaska Star Enterprise. Okon Kaya and you tutu woman MTD office and answer EcoBank and the T and Chat no na PPA phone and no air process and plant automation. Woman so man air power ama wejumana ubieno abana wanyamo den no enyam nkania no ana fe se obe use generators and as plant no etimi eye adwuma ye enya fi na di problem bia bebra o enti wo mu at the distribution box at the aba ana mo di circuit air breakers di aba ana mo di solar cables nso aba mo di AV house nso aba mo di highway air solar package nso aba ana mo so ema air smart home air DIY air product ni nyina bi wo mo so mo product wo mo di ema no wo mo di global brands ana edi mu ntintuma ye pa aba no global brands bi say woman is Siemens, woman is Chant, woman is Heyoke, woman is Hello Cables for a hibom, woman is first of all the hibom, and of a highway, woman is data air furnace, or more contact, and your man so abam, woman is data ba, and woman is furnace contact, and your man so abam, woman is soon of, and so near my abam, Nina no part of 5 years one team, and woman the amount of August you come podium, woman so market number tardia, discount hours with TNC Crabim, and a 30 furniture more our process and plant automation. Na omosomro industry awutoni na commercial areas ni na residential areas empatom wo mo de niam ba betimi aboye pa enti wo ye obi a wo ye engineer ana so electrical engineer na so bia wonso no eba no area sit ana odi mutitimo mo de niam ba betimi aboye pa kumansia wo de wani twemu enso ewo mekoma entono mo epe na ubenya PPA electrical retail center na wenyo mo niam na fe wo mo ani UPA bank no na eno so di enimhwe wo mo no mese na 0200 07712 7 ana 050955
4646 na unso wetime nyomo woni oma hwa bomaniama aye kama e de ama wanchecha hodo nyina so me kwa pa na me de ba kom enso atimi atwa to de ama na mame Arsenal fro na me ni nkoma kakra Mikel Arteta no adam enkoma ebeba ne players ni bi be boko Martin Odegaard anafe Gabriel Martinelli kwa de eno a wantena bet enso mfama team no woni Hebre Yesusum ni ade eno ada na tese enya de so mo ka squad no ho na yekobi so panya ne tin na di Mikel Arteta Martin Odegaard no obeko ana so watena no so the only thing obetima ka say Martin Odegaard fit na wosi aka de ma Arsenal masa very difficult say unsu betimi ase Arsenal na oye player in fact na ni gine hu ye pa wenya nkobenya player bia around no no so etimi apwa Arsenal boboko nyame anim ne wan shada anya clear say the players no obejo mo kwan ana so mo tena ne nkoba kakra ne Madrid akoda ba ko wo meja ne kwan sisi no wono so atwane Strobok abranta ne dedi Jacobo Ortega wana atwane Chelsea team eno so ewo friendly kan Strobok boboko no na Man City force yankata Chelsea force omunkoyo wo mo say we no wo mo teten kwantan we mo so wo mo teten kwantan ya wo mo nko ba bia na yanka emo bi anta se Chelsea force 120 transfer window no wo mo close here wo mo twene ho wo be na wo mo discuss kanaba sisi already kwa enya konti road enya kwadia wo be dwen ho no ma hede wa ene ma so betimi akọ eno reporter FCT4 akate edi epa Juve former no mo player branted di John Lukumi John Lukumi aba ento Lukumi so ba be bo Alukuyu wa ba be ya dwuma no edamom 20 million euros any scam eno so Abraham now mame ko Saudi na menye sa story fama na story we very controversial kakra say matete say yasi team and dinadi El Hilal 1% wo muja abanta ne de Benzema kwan na wo mu fi say Karim Benzema Jobeye bia no waye dia matim no ya se Diego Simeone atiase se Benzema no munja de kwan ama oni management na kasa ama management di fi se wo mu background wo panya ne dia di Simeone ne wish e dia man na ha na trace ne wo no ya se player na kasa ne sala we no nya team na de ne e Hilal kwa na etua kwabna ya se abamu mpemfo ni bi tua skani bi di se wo mbeso muja brante de kwan ade se ya se o ma first side pro league mpemfo no afirst abamu mpemfo na ni o matena sem atwo mu reason tia we peso mu cha branch ne de Benzema kwan anya sa pa de Benzema team no mu ntimi mpam ne ne ntimi mpam ne tena e ka mezi team ni watwa aka enti na aye coach na so mpa na fa de tena ntan wo mo mfa ho na sa pa so be ba ka se team no mu cha Benzema kwan de enyeye esansa yasim painfo na wo mu cha branch ne sala we ne half ne ade no wo mo no Benzema de oye e de ama Saudi Pro League no mani jiwu ye pa enkanka e ba no e advertisement and the financial stability no Abraham mo kotona no so wo mitimi toye pantim and ya saw the Pro League reporter e for me Eddie Ebanie Nation Suzuki aye palma player akuda we me say ne won sam de no ada me ba be cheche mu de mo PhD and ya akuda ya wie yesa akuda ne koye ne medicals be 3 days ni womo fra koda na onfa womo fra na onfa adan na agent che amane mfa PhD 4 course esa say PhD say womo ani open di nkomo no sika bia yeso mo di mo open no atase no ne compensation bi no di lo mo ne kan kwa bana de atia papa so asesa na no sa to na nya de so be di sa sika de biem watomu amane kwanim ana PhD say bo da di nya sa ne o kan ya say one of friend play ankata say mata ho kra no embo me do ko Premier League am ya so fa tire ani Aston Villa foko di nkomo kwa Aston Villa ne de anopa ya akoda ne baba ya ne medicals no wo matiase do ne eba so 30 million plus of 5 million add-ons ne kan won baba sign e de ama Aston Villa bobo koda ne Nation Suzuki de fi na kate e de eba e we dwumadie so no bibi sa se ene aba san Emiliano Martinez o me ne de nanke Emi Martinez nso akoti mani dinadi tufe Saudi na nyamba so Juve fo anya nto pen no reporter mensaka se Edibu Martinez ebenya atena Aston Villa bera yaso makata Edibu Martinez se so anko no atena kwabna omude omo ka to betena bench akoda no na ba be number 1 edema Aston Villa ne reporter mensa eka eno na Juve fo se womo ba Tottenham atese omanya Guliamo Vicario atese omo ma akoda na ba be sign edema menti eno ni reason tia womo so ama mefa Edibu Martinez
Martinez wɔn nso de Guillermo ɛyɛ Vicaro na ɛba 10 million ɛne yɛ score nso etua ɛyɛ nya akoda na no nkɔba kakra ne afei nso ɛne Juve wɔn goalkeeper no Gregorio yɛsɛ ɔno nso ɛkɔ Olympic Tumase no akɔ yɛ adwuma no ɛde amam reporter men sɛ Patrick Vieira yɛsɛ ɔma hu no ɛwɔ Dakar airport at as Senegal national team no ɛmɛ sɛ adwuma no ɔba bɛyɛ no mame mam Nhyira na Gyökeres ni update na fe memfa nsɛm no ɛnso ɛmfɛnse bɛ quick one no mame nkantam sɛ edupa deɛ ɛno nso ɛyɛ Famacho Limited ɔmo na ɔmo de edupa ɛde aba ɔmo aduro ɛyɛ kama pa wonya binum a ɛbɔ ma ni padwane koye wɔmo de ɛyɛ lumi to asɛ de aba ɛyɛ made de aduro atomita no mi fantuna sɛ ma ɛyɛ suspension wɔ ɛyɛ de man koda no ana tablet mpɛnfo na nom wɔmo de baby fight drops nso aba ɛno nso yɛ de man koda yɛ koda du aboa ma koda ne nyini yie pa nulo do jow ɛno ana ɛyɛ ɛdo yɛ de two pains asɛ ɔba bi tutu a wodi bi asɛsɛ hɔ wɔmo de bioglobin soap aba ɛne yɛ mpɛnfo do vitamin B12 folic acid ɛne iron wɔmo obi ontimi na wɔne so kyiri sex ɛde sɛ body weakness ana ɛtete fatigue ana so akoma bɔ pɛdepɛde a wonya binum ɛbɛboa yɛ pa wɔmo de trouser 400 de abɛyɛ susu no ɛno ati wɔmo de Falivad UK Limited aka bɔ ma krunti no no ahodo ma akoma konkron ɛde ɛbɛtwa man so baako ɛyɛ Falivad Voluman ana wɔmo de Falivad BT Plus wɔmo de Falivad Oso Life wɔmo de Falivad Omega 3 Fish Oil ana wɔmo de Falivad Oso 4 Plus ɛde aba ana wɔmo de Falivad Platinum Plus wɔmo de Falivad Immune Life ana wɔmo de Falivad Minochem ɛnso de aba dupai wonya binum ɛbɛboa yɛ pampato ɛne fabo ɛwɔ huma we so 0561088666 na sɛ 0561088683 na wo so anyom na ne omatimedi nkomo Ghana afana ba bia pharmacy ne drug shop bia no won sa bɛka mo kwabna de chance yɛse team and de Barcelona afre Gyökeres ne entourage no ebi so mo sɛ isi way forward ne yɛ den na brante no onye ne ntemo so person mo tona onye ne ntem na mate sɛ abrante no masade meeting wo ni CEO penya ne tina de Miguel Gills akodi nkomo na wo ni Miguel Grace kodi nkomo na afi wo mewu de wa de no besia ko no so nkomo kakra ne enti meeting no ne agent no na afi wono ankasa Gyökeres ana mbekwa akosia no ma di san nkomo no Manchester United so na yase Brighton France say Manchester at the 60-65 million pounds ba Carlos Baleba Wombeja Brantera Mono Swaba Maku Korea another friendly game no kwabna said omudi manu ni o okra omudi mi eguno ho kuha ano mo chese Maku Korea no another say kukubo game ni we no wase baby a wakwa adaptation ye easy mad no say mad the ball no enya den cry integration is very simple honey players papa bobo kwabna agwa two said the ama Chelsea wase what integration enya ibia mad the ball what is simple simple that is the reality so about Chelsea no fanboy here answer no we surrounded with players who mean born ba adaptation yedin Matias o fit into the team 10 and you nyem team asem mate dipa no oka the reality mate o ti aso o tuo she die she do atru mate Chelsea die na ekwenti wo kura na ema wa we Chelsea fan na wo kura na team na ekwenti na no amorim she mu 4-2 mu coach no anya ade nti team na enye ne ye obi onya ade ye ma ne ntie nhye okay amori match mu 4-2 kuma no tum na menye ayi mad the first story in famomo say eno mo pon game no na obi mad the foreign kasa na yes ha picture no enti na wo envelope na ekura no enti mo pon game no mo de betre no say na ni je ho ana no o say na ni je no say okay wo mo social media team no handle on the phone say ene o mo ye post no ankasa post na de ano no ankasa post enti okọ Madrid wo mo idea Ubewu se sa post no eda ho sabe okra omo enso hen week eno ma hen Madrid atade kama omo chese kukurea no bia befa bia orango ofa ho beto very simple kra ene ye kuku no abusia ye de asia okay Gabi the phone kwabna we are fine say the enzo de am fa ho enzo de no de onko ba bia ye say deadline no city for enzo miska omo kofa ibu adi ni sa na but to be honest with you, I'm sure it's team and I'm saying, hey, do you know Mama Road Yakono? Enzo Maresca. Oh, David. How but I tell you, I bet they will come out.